Kongena ku gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na gwatanirite na DCC na bisa bangi bokaria kirimo chairman gikarone kia gavana Ojo Muchijwa chuka kwariria ndwere ithiritwe gitana mbere nteriu ya NCOOBI akiaria Njuki augite nyumba cha kwendia NCOOBI ne nkeri BARUGA cha kubetikiria gwitana mbere na biashara iji igatunywa BARUGA iji barega kuthingatira mawatho jaraje ki Samuel Geshima no ina report ije. Bakiaria na andiki bandeto nja ya obichi bwa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi bwa Muchijwa chuka gavana Muthomi Njuki, munini wake Wilson Muisirairi, kamishna wa kaunti Wesley Korir batongeretie abisa ba utongoria ba thirikari ya kaunti amwe na agaigi ba ukaria kuma ndongi mwanya mwanya baugite ati ngwataniro eno nitethetie anene kirindwa ya kuthiria NCOOBI ndege iwatho ndeni ya kaunti no. Njuki augite ati kagita gaka kuonekana gwa NCOOBI no ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ibumwe na guchwa gapindi ka ugembe muthangani wa muro wa thagana aramwe na ugu akuga bamwe ba atori ba miankani ibachokete guchwa NCOOBI nu kaunti mutori cha Meru na Embu. Na twekalire ndia na governors mothe tutikanirie na kanywa kamwe tukarwa na NCOOBI ndege ni watho uri Meru uri Embu kana Tharaka Nithi cireno ira imwe koguo tugacha kugwata ukundire NCOOBI muthenya mathama matimetikanirie ukinauga wauma kunywa kaunti ingi tukakugwata na exhibit ikethora NCOOBI iri mwiri. Tumefanya process hapo beleni ya kupeana licenses kwa wale ambao walikuwa compliant na ambao walikuwa wamefikisha zile required regulations, na now tulikae back on enforcement na tuko on top gear kuhakikisha all those who are licensed comply with the law, and those who are not licensed will be very merciless in ensuring that you're closing those premises. Mwena kuigwa baikirite matagaria mama ukandana na NCOOBI no Njuki ariuga kuri bamwe ba endia bacho bachokirete njira cha mithioro cha kuruga na kwendia NCOOBI nu kinya aga Tharaka Nithi. Kuri marama wikira NCOOBI ta moshini ukona ta chai makunywa atiga chai ni kanyamuka ndani kara karege no watho kuri mangi magutumira marietwa maria fake wegwa ni NCOOBI fulani na ritwa fulani makaludha ingi karita yo indiri fake nete na Kenya Bureau of Standards na kuri cio ukwethera ikienda gua ire chubani ya ronche muno zaidi ta changa na ntutumba kwa miangorania changa na ronche ruri melani ruri muchubani wa plastic na mangi makendiere juice nteto ni cio nere doshie menya na mero tukumenya tuite kwao ni mamenyerere matigana nayo. Ariuga arugi ba NCOOBI no bamaturani kinyabo ibambirite guchithaithania na kiama uthaka aramu na ugu akuga tayari thirikari ni bamenyerete kiama giku kuri bo maguchuria NCOOBI miteni iguru ina nkunia muteja gacha twataka gutua embe kana kwenda kurutha undu muteni akuruta NCOOBI akaumagara nela wananchi magacha kwithira nkunia ire muteni iguru ni marute mabirira polisi kuri mara mathamirite ire mani bantu merutha na miburo ni mamenyere miburo ni makufamiwa muno metiti ire mani cietu ni mero tukumenya NCOOBI ku na makagwatira na ire mani imatie kuthie ku athithia ba boda na bobakiri kanaga gutumika gukamata NCOOBI kuma bantu ara ikurugirwa kuthibia unguni bira ikwenderwa. Njuki akiugaga mu boda ora akagwatikana ontoni bobo akagwatogwe NCOOBI amwe na bikibiki bamwe ba endia baba na bobaririkana kwendia NCOOBI mathama muthenya karingugu ukurukira mirango ya nyuma ya ba inu anyui bamwe bacho bagichiguraga bakathi kunywira michi onto brande botemite thirikari ya tunya license by Palace Inn iraire muchi wa Marimanti gichigo bunge kya Tharaka muno ira itagwa kanyumbani thina wa Marimanti town inuite license yo mundi ku mukethera ndugore mumenyanu wako kagukigwa sheria. Njuki na chokereti nkatho akarina atongoria ba sub location ya Mwerera wadi ya Chakariga kura akuga gutire bantu withira wendia bwa NCOOBI ndege iwatho arana kukithino batongeretie na uthitangi bwa bakai bara BAKUUNA mawatho mawendia bwa NCOOBI no togo mange monthe Tharaka Nithi county maromerire bau nuntu gutemo ntu nomwe aranyuite rimani thini wa kithino information ira gukinyira polisi. Kwa hiyo tugena ira twitaga community policing
antu manekana information etwenda twithirwa twina war front cionthe kanithani maturani thokoni na muno nkinya mama media ni matutethie zaidi. Nkiripotera Weru Njuma kuma gicigo bunge achuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.